Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Binyandesi waelezea kulia kwena kwake ni amoma MCA mambunge ya Masaku muthanyani wa iyo aiwata kupitokithia mutalatala wa kunenga kaunti ya Masaku mwanya wa kutumia kilungu cha 50 yulwa yana cha budget ya mwaka ni wa 2023 ni kuyanesia mawendi mo ene hindi ti mawendi ma mwene nthi aina na ofisini make gavana wa Binyani wa weta kanani uyumbaniti ya kutoisia unena nyana ma MCA ni kenda ukwata usongeo wako toa yulwa thina wa budget karo nugutweleze Ainena nandiki mama uvo gavana wa Binyandeti ni umiokanyo kula kuyamwema memba mambunge ya kaunti ya Masaku kuivathana na kunena ndeto stena ugo kukonya budget aiweta imwesi ailovila siendekethetwe nthini wa budget yesu nisia kumutethia mwene nthi wa Masaku mevo amuikana mwaitu inditiwe mwene nisengai assembly no tongo iwa uola wivo kwetwikie yobungu muthi kembe no yukile ikasi ya county government ina pending bill ya 7.5 billion. Assembly ina access ya information yonde ile kwenda kuma kwa executive. Na no sio mainene asindo makanena mena facts. Na mundu kwika oversight ni wale kuatia ukethia ni wane wa details ila siya ile kuimasibo. Mayasi ya pending bill ni 7.5 billion. Pending bill ya Masaku ti 7.5 billion. Pending bill itute ibinga mwaka inae 4.6. 1.6 billion. Siya misala. Ila manamiwa vitu ya supplementary budget na budget. Okavinani kau gavana wa Binyani waweta umitukinu kwithiwa itwa isake kalona memba mambunge ni kana kunena nisia maundu makonete uthukumi wa kaunti ya Masaku kula kwi mwene nthi. Na ina isi yengi na imutungile laingi. Baada na maimu, baada na masatani, wanangaini ngozi meo. Na aoi anduma kiima kiwu chonobi as county assembly ni Masaku iwe na mwantia andukula kuhuma nenda na konesa na mamu na kakebela tunga imo twenzana na niendo mutabisia bata gavana wenu nye ningumu invite ningumwita tika lendi nundu no naelewa tata kiongozi talida wenu naelewa tata ningumwita toke tika lendi mwema onabani dhambe moko tabilatu kiuni chomweka nundu anduma Masaku na Machakos people are greater than Wavinya. Masaku itaeho Wavinya ndeja kukonya kutungwa ofisini kwa Minister Muthiani wa Kinandu Catherine Mutanu wa Binyani waweta kana waimwamulo wa koti Mutanu kutungwa wiyani na nowe ukwendea kwithiwa Minister Muthiani usu Mutanu uyu munavitangite no kiana saini unaiwala wasesieni nundu bate waziri baike nugeza kuendea nundu ni wewe na mandate ya usaini sindu sieni niwe mwasi okamwasi ai Mutanu mu youth organize Mutanu UTCC uloko musaini anu kema mu youth organize Mutanu na kwa ndibetanga Mutanu uloka musaini ya mathangu menyu no ni mwezi yonde nitithe imagine you as a mother nitanengi we to support to thukome andu mama sako na ti thukuma ino ni privilege ngai tunengete ivye leaders to deliver andu mama sako cheke kumbe ti andu selfish budget no mobetokethisi no yangwe bamesala yenyu na allowance sisieni wate services sia mwene oingi gavana wa Binyani wavuthisia uneni wa mwema memba mambunge ya kaunti ya Masaku wa kanande ndeketheti lovia cia kuthinikia kiwu kaunti ya Masaku yu ayumbula kana nthini wa budget isunu vathiti lovia mbewa milioni 500 cia kuthinikia maundu makoneti kiwu va kaunti ya Masaku ni allegations ya budget to allocate budget kiwu Let me ask you, they know which one be Masaku, Nikibu, wake, Nikibu, wakatatu Nikibu. Yeah. Tiema, takava na Masaku, nema kuallocate budget Kibuni hata. I will be a crazy governor. I will be a mad governor not to do that. Ya Kibuni kite 542 million. Na kwa climate change, febe 452 million. Budget ya Kibu, you get about 1 billion. No nitesede na wito mwingine kilo ndilivotia vilingi wa mauvo kumavahamu sino wa Masaku ni Karo wa Munyoki.